U ovoj emisiji Motorteke nastavljamo sa procedurom za dobijanje vozačke dozvole A kategorije. Evo nas kod naših prijatelja u autoškoli Pravo i danas ćemo imati 3 osnovna dela koje su to proceduralni delovi za dobijanje kategorije, koji je to teorijski deo i koji je to praktični deo. Jelena, recite nam šta kandidat od procedura mora da zadovolji kada dođe za polaganje A kategorije u vašu autoškolu? Za sam upis za A kategoriju potrebna je lična karta, važeća vozačka dozvola B kategorije ili nekadašnja PSP, sadašnja AM dozvola. Imamo varijantu polaganja na sopstvenom motoru i polaganje na našem školskom motoru. Jelena, kakva je procedura ukoliko kandidat posjeduje svoj motocikl? Ako kandidat obuku vrši sam, donosi nam potvrdu iz MUP-a, L tablicu, da je odvozao sam obuku. Ukoliko je motocikl od vaše autoškole? Ukoliko obuku vrši na našem motociklu, obuka je 12.000 dinara. Nakon izvršene obuke polaže testove, 3.200 košta, polaganje vožnje 3.200 i na kraju se plaća uvjerenje o položenom ispitu 1.000 dinara. Miloše, evo nas na teorijskom delu ispita za polaganje A kategorije, dok čekamo novi pravilnik o obuci. Hoćete nam objasniti šta zapravo treba kandidat da zna prilikom polaganja teorijskog dela ispita za A kategoriju? Teoretski deo ispita za A kategoriju odvija se na stari način, tako što se polaže 2 lista testova u kojem su pretežno pitanja vezana za osnovna znanja iz propisa o bezbednosti saobraćaja. Svedoci smo da veliki broj kandidata dolazi na obuku, na praktični deo, bez pripreme odgovarajuće, iako se mi trudimo da organizujemo ta pripremna predavanja. Pošto je to na individualnoj osnovi, ostavljeno je kandidatu da sam odluči da li želi da pohađa ta predavanja, smatramo da ne daje dovoljno rezultata i da nam često kandidati dolaze na praktični deo ispita bez dobrih znanja iz poznavanja pravila i propisa o bezbednosti saobraćaja. Hoćemo li sada na praktični deo? Svakako. Evo nas i na poligonu. Miloše, recite nam iz čega se sastoji praktični deo polaganja vozačkog ispita za A kategoriju? Praktični deo polaganja ispita za A kategoriju sastoji se iz 2 dela. Iz poligonskih radnji i vožnji zadatom relacijom. Šta znači to tačno, da kažemo, za naše vozače? Koje su to radnje na poligonu? Radnje na poligonu se sastoji iz 2 elementa. Prvi element je vožnja u pravcu prvim i drugim stepenom prenosa i zaustavljanje na tačno određenom mestu. Ova radnja se izvodi 2 puta. I drugi element je vožnja u osmici. Svi naši kandidati obično se vrlo često pominje ta famozna osmica. Recite nam šta je bitno prilikom vožnje u samoj osmici? Prilikom vožnje u samoj osmici vodi se računa da se ona izvodi u zadatom okviru koji je iscrtan odgovarajućim linijama i ne bi trebalo spustiti nogu prilikom izvođenja osmice. Ono što je jako bitno, vi ste nam i rekli na početku, retke su autoškole u Srbiji koji kandidatima objašnjavaju značaj pre svega kacige koja je zakonom obavezna. Da vozač mora i da je zakopča, da ta kaciga mora biti homologovana i ono što mi uvek savjetujemo u emisiji da bude full face. Mi smo saglasni sa tim i činimo sve da u okvirima predviđenih zakonskih odredbi imamo odgovarajuću opremu. Ono što je novina u našoj autoškoli, a možda i u autoškolama u Srbiji, jeste direktna komunikacija između kandidata i instruktora u toku izvođenja obuke putem Bluetootha koji se nalazi u kacigama oba učesnika. Smo to viđali na poligonima u Evropi i to je vrlo bitno, pre svega zbog smanjenja rizika da kandidat napravi neku grešku, jer znamo da se polovina svih nezgoda desi bukvalno u prvih 6 meseci dobijanja vozačke dozvole. Mi smo toga svesni odavno i zato smo učinili te korake u cilju povećanja bezbednosti naših kandidata. Nakon završetka ovog dela na poligonu idemo na deo kretanja zadatom relacijom. Šta je bitno da kandidat zna o tom delu praktičnog dela ispita? O ovom drugom delu praktičnog
ispita kandidat treba da zna relacije kuda se kreće. One su jasno definisane, ima ih više, komisija bira neku od relacija. Kandidat je tom prilikom dužan da se pridržava svih pravila i propisa o bezbednosti saobraćaja, počev od strane skretanja, zaustavljanja na određenim predviđenim mestima za to, propuštanja pešaka, propuštanja vozila i svega onog što je inače predviđeno propisima. To bi bilo to. Vama puno hvala i nadamo se da ćemo imati dosta bezbednih vozača motocikala i mopeda na našim ulicama. I mi se nadamo i činimo sve da tako i bude.